Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang kami muliakan. Persoalan yang kita mau bahas pada malam hari ini adalah fadlud du'a'i wa adabuhu. Ala biranna parilodonge si bawa cara-carana milodot tawe. Nah, hadirin yang kami muliakan, magi mupana perlu bicara persoalan masalah doa. Nah, sabab itu di rupa tawe mupa namo pe wacana te pasten ke persoalanna. Namo pe kusogina tawe pasten ke kebutuhanna. Setiap orang punya kebutuhan, setiap orang punya persoalan, ada problem. Ya ku perhatikan ibu pa aya na Allah taala si bawah hadisna Nabi ta. Ya kami namakan ya yon remilau milau tulung milau bantuan de gagalan sangadina Allah taala. Mangi bu pa anak koro. Nasaba itu Allah taala bu pa yon remilau. Pede magala ki millo ku pola tala pede mariyo. Pede magala ki millo doang ku pola tala kita tala millo doang merilau ki di. Kita berdoa meminta kepada Allah. Pede magala ki merilau bu pariponge pede mega malakna pede mega dicipta magi nak koro. Nasaba ternyata nasaba makadaan regurut talan kita dah al-ibtiqar ila Allahil wahidil qahhar. Itu menunjukkan bahwa betul-betul Anda butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa ni mupa parilodongi memang ternyata makna memang nabita doa silahul mukmin. Yaitu parilodongi senjata atau batapa Maka kau mupa perlu dipasu senjata Sebab lewala dengan persoalan yului. Megalan dari problem yang kita hadapi. Makanya perlu mupa ipas sedia parilodota. Nah, hadirin yang kami muliakan, maka dia Allah Ta'ala rilalana kurangnya uda'uni astajib lakum illoloko utarimai yakum illoloko walekum gagamin lawe. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, angka na po an regurut rilalana kita na maka dia yakumelo ki na tarima parilolota po Allah Ta'ala angka sarak-sarakna, angka ada na temi lodoa bari langsung na tarima po Allah Ta'ala. Na sabab biasana tu tumilodoang angka nang katumilaw lengi populay. Yara desi sagaga na pole. Nah, ini yang perlu. Tapi upodangi ibu pa kama kanedin po Allah Ta'ala uda'uni astajib lakum iloloko tarimay. Magi pala kumilodoki na din na tarimay puange lengi pole. Pada hakikatnya mupa kumilolongi itu natarima mana pong Allah Ta'ala parilodotna. Cuma ang talun rupa carana pong Allah Ta'ala matarima parilodong. Ang katom milodong. Kaya puang tapasogi ka. Yaling ka sugira. Sugi itu kan. Langsung natarima puang Ang katotom milodong mupa. Milo sugirang de na sugi. Tapi pikku carana pong Allah Ta'ala tarima parilodongna. Ipabelay puli abalaero. Magna sebab aku sogi buat dijaga rampung tahu Lebulu ku parampung Jadi dijaga daripada bahaya. Yang ketiga, dek ne pasogi, dia tu nak natu bala tapi yalengi apalan asuri murina po ngelatala lawat dini salam ala laki buru dan insya Allah tama suruga.
Barakala parilodonna. Jadi makor carana Allah Ta'ala tarime parilodot tadi. Nah hadirin yang kami muliakan, surutuhu wa adabuhu. Sarak-sarakna bupa kumilodoki makanya ihe tangkalingai. Yang pertama ayyakunal abdu mumtasilan li amrillahi ta'ala waqifan inda hududihi. La ya'kulu illa thayyiban wa la ya'malu illa sholiha. Iya komelo ki bupa na tarima pong Allah Ta'ala parilodotta. Tapi go ijolo perintahna pong Allah Ta'ala. Taniniri papisangkana. Kemudian ya roga kata Andre mero paresai halalamu kata nato kanu harat tuli tanreling. Nah sabai persyaratan yang pertama dia kata sat ditamasiri milo ku pola tala dia sampanya. Melo sogi po pasogi ka dia ku masiri ku pola tala milo doang melo sogi na dia tumpi ko perintahna. Ina macam di persoalan mako ke magala ki milo de tisangnya leta. Maka kata sat itu. Nah, mak zaman ni. Tapi dia nak sumpah jang. Dui dalam lum, tapi nak lupa mak beri dale. Kamakwiro. Nah, jadi bupa hadirin yang kami muliakan yang pertama, ya komelo kita terima pong Allah Ta'ala parilodota, pigo iparentana pongnya. Disuruh kita sumpah aja, disuruh kita puasa ki. Kemudian aja tapi go agak ganateng pong Allah Ta'ala. Namun dia utarangkangan ki kadai natep pong Allah Ta'ala tisatohe. Kemudian la ya'kulu illa thayyiban wa la ya'malu illa sholih. Aja tanda sangadina nu makanja. Jadi kita lalu makanja agak ganateng agak gana na puru pengalata nu halal tanre. Aja tapuji wi mangale agak gana tahu napa milodoki dia itu na tarima pola Ta'ala parilota secara langsung enggak. Makwir. Nah, itu. Nah, jadi angka tahu masyarita Nabi takuh. Summa zakara ar-rajulu yatilus safaru. Jadi angka sit di orane bupa bu ya ro tahu ya ro. Husula da milo doang. Ya carana milo doang, kanja apa ya carana milo doang. Tapi maka dia Nabi tapi ko carana mina tarima pong Allah Ta'ala parilodommu. Anremu, inungammu, pakaianmu bersumber semua dari haram. Jadi itu kutu milo doang bupa paresame manyaro anreta, pakaiatta, inungatta. Insyaallah ya ku makanja mana yakin dan terima pong Allah Ta'ala parilodota. Kemudian selanjutnya wa yambagi alaihi ayyakuna husna zanni billahi wasiqan bi fadlihi muqinan bil ijabati. Ieu kutu milodo bupa harus yakin maka na terima pong Allah Ta'ala parilodota. Aja ta makana puang eta tarima parilodota ku tiaki aja na. Dia satu pada kudi mau yakin makanan terima pola Ta'ala parilodota. Jangan kita ragu. Iya tuh nabu pak menjadi persoalan mako kuahi. Pada mui parilodongi baca, angka tau nak barakaki, angka tau dia nak barakaki. Itu guru tambah dale itu. Nih yang matui dibaca, matu nak baca, magi di nak kanri di makan realina, magi nak kor kembali daripada keyakinan hadirin yang kami muliakan, keyakinan tanul. Keyakinan itu. Makanya hadirin yang kami muliakan, coba gare. Iblis itu waktu suruh masuk oleh suruga. Dia pudangi. Alzumni ila yomi yubasun. Asu konasi ko oleh suruga. Tapi agan apa? Alzumni ila yomi yubasun. Qala innaka minal munzarin. Maka dai iblis puang masuk ka pole suruga tapi an kasih dia gaga me wilok koidi maka daga me milau maka na palampiru muru ko aja umate sangadinna kama to pilino itarima parilolon na iblis magne tarima parilolon na iblis nasabaya kingi maka na kutumilok ko Allah Ta'ala pasti na tarima palampir itu umuruna jadi iblis itu tidak mati kecuali kama pilino itu. Nah hadirin yang kami muliakan agapi perlu diperhatikan kutu milo doang. Wa yustahabbu lil abdi ayyatatohara. Makanya tubuh pak komelo ki milo doang ma jenne ki jolo. Jenne ki di apa ciki paci watak kaleta dan lain sebagainya kero. Makanya kemudian selanjutnya wa yastaqbilal qiblah. Milodoki menghadap ke arah kiblat. Mengeluarkan ki milo doang.
Saya pernah membaca di Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ada pengecualian. Ia kugari imange, milodong imange, tidak perlu menghadap ke arah kiblat, tetap menghadap ke arah jamaah berdoa. Tapi aku berdoa secara sendiri-sendiri, bagus kalau kita menghadap ke arah kiblat. Jadi imange tetap berdoa menghadap ke makmum. Nah itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya wa yuhdira qalbahu. Ya rukutum milodong hadirin yang kami muliakan, ya rupakan jaki khusyuk tak. Kita lah khusyuk, kumiloloki pengelah ta'ala tingerang. Ada kisah itu. Kita yasang Ar-Risalatul Qusairiyah, kita tasawuf ya roh. Pernah saya membaca itu kisahnya. Ya roh Nabi Musa alaihi salam, angka tahun ini milodong. Maka dia Nabi Musa, coba ya Allah pengelah ta'ala pasti utarima parilodong ya roh tahu. Batina roh milodong ina, utarima coba ya Allah ta'ala, coba ya puan nasa utarima parilodong. Tapat turungi malaikat Jibril pulangi ini ke sana he. Nabi Musa kada angka perintahna puangnya kada ana arhamu minka ya Musa. Maka Musa ya roya nasa masa rumah kamasi ka akuataku daripada iko. Magi nasa delo tarima ya nasa parilodon ya to milodon ya. Kanja na cara na magi delo tarima. Ya sinang dia na tarima pengalatala parilodon ya to milodon pala makanja acara na miloduang. Kapag kampi bembe, pakampi bembe, milodongi ko pong latala bembe na tuli ningarang, dene tarima parilodon na. Jadi lipulangi maka na kung milodon ko pong latala mingarang, aja na bembe mo mingarang. Sisan na milodon makwaro, pong latala ningarang, itarima ni parilodon na. Banyak kisahnya itu bukan Nabi Musa. Ada juga yang saya dapat ini, makanya ya roh. Angka kita ya Nurul Zalam, sarahnya kita tauhid itu. 1 minggu yang lalu saya dapat itu. Itu Nabi Musa alaihi salam. Angka-angka nama pat di sini. Mapat diisi Nabi Musa. Milodonge puang. Aga kasih upigo bare. Paji mapat diisiku. Tapa turun perintah na pengalatala makan angka tu sari-sari manre. Ya kumakoko na sangita herbal di. Angka tu nasa herbal manre. Yoro Nabi Musa nale ho herbal nanri. Nanri ronero, daud-daud ro. Sari-sari nanri. Paja mapat di sini. Paja mapat di sini Nabi Musa. Sisan na bu pamit tamakwaro kurang lebih 1 bulan kapan. Li suipe mapat di sini Nabi Musa. Yoro Nabi Musa loi sapa pe mangero sari nanri. Yoro herbal nanri. Purana nanri ro sari ta tambah padine sina. Paja mapat disi, tak tambah mapat dini sina. Jadi makanya Nabi Musa puang, ia runasang, ia nasa sardi lawan rewe, herbal lawan rewe na paja mapat disi ku biasa. Magi na tak tambah mapat dini siku makuku purawan rewe. Tapa maka di pengalatala makui Musa he. Ia ru pertama na mapat diisi ko, ia muran nuang ngepapaja lah samu. Jadi lo pun aku kada andre ro sardi ro. Ya nasa makoko mapat di simu kedua tananya amuran no papaji padine simu man tu sarri yang pamuran no papaji padine simu. Jadi tatam padine simu padina no ya mun ribaran no. Jadi itu. Jadi ko milodoki ko gipo ngalatala milon na muman ki pabura joto kada ya mani lumadisi. Wanri manye tatai ko gipo ngalatala madan nuang. Pada kaki Nabi Musa. Ya na tuang katau madam mak juta-juta dina napake lo mak dotoro pamupat di uluna dia me paja besisan nama ribut drex apa ma bismillah mana kata apa aja itu jadi itu buah jadi makero komilodoki kemudian hadirin yang kami muliakan termasuk wa yustahabbu ayyarfa yadayhi halat du'ai hazwa mankibaihi yaitu kutumil doang. Makanya bupa koyak kalimat tamakoh. Golong yak kalimat tamakodi. Akai itu menunjukkan bahwa kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Engka hadis anahe. Ada hadis ini. Napau pakadarawa Abu Daud an Malik bin Yasar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni
Aku pikum wala tasaluhu bi zuhuriha. Jadi ko miloloki tapaku ni mata tapapala ni mata to angka hadisa nasie maka inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi iza rafa'a yadayhi ilaihi ayyarudahuma satra. Nigi to milolo nak kaliman nama kwahe basiri pung Allah Ta'ala ko ni leke gaga tilawe. Itu. Jadi tak kalimat ko miloloki. Aja tapaku bawa mi. Panggoto to wita dina kaliman ko milolongi. Kemudian yang keempat ayyabda bihamdillahi wa tamjidihi wa sana ilaihi wa yusalli ala nabi fi awalihi wa akhirihi. Termasuk bupa komiloloki itu sebelum kita meminta rampe-rampe sana jolo pung Allah Ta'ala. Rampe sana pung Allah Ta'ala. Makanya kasih di riwayat bupa. Angka si diorone milolo ang kumundrin na nabita. Maka de roronewe Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapagiling nabita makna ini kan nang itu milodon makor carana milodoan. Tapa makan nabi teron nang itu milodon ngero pasti na tarima pung Allah Ta'ala parilodonna. Magai nasaba narampe jolo asanna pung Allah Ta'ala na pamilodoan. Ki ya Rahman, ya Rahim, epo masaroma kamasi macarina, tapako galing adali puang, epo makoka, insyaallah terima pun Allah Ta'ala parilota. Makanya pangulut Ja'far itu angkan-angkan nilai tanai, maka dapat ku carana je tu milodong, ita aku nasa milodong je nasa nang kenali ngak Allah Ta'ala gagawin lawe. Maka ini kesana Ja'far Sodik, pek ku carana nasa naleko puangi agak milau na teko cara nasa itarima parilolombu miloloko nasa ku puan demi sengi puammu ni ke puammu maka nama malenga ye terampe jolo sana puange ya Razzaq ya Rahim. Jadi kung kata perluan terampe sana pung Allah Ta'ala sesuai dengan Asmaul Husna melo kidale kaya Razzaq melo kiyamase ya Rahim ya Nafi dan lain sebagainya. Tabakoro apa kimilon apa kimasalawa insyaallah terima pula Ta'ala parilota. Kemudian selanjutnya wa yustahabbu lidda'i ayyada wa bima laysa fihi ismun wala qatiyatu rahim. Yaitu kutum milodong agak makanya ilodong. Dia nawat di lodong ali tamaja. Makanya dia nawat di kada umpamanya. Dia nang kada berhasil pangimpata kada ipo pamati sisan na. Dia nawat di nawat di lodong ali tamaja. Dia to nawat di lodong anak tamaja, dia to nawat di lodong temaja. Dia nama di kemakana puang. Cau nak mewa bali bolero pali warukan maka roca pamati mana ni rasi di bola. Wah, dia nama ding. Tidak boleh. Tapi lolong ke puang taling ke siapa tiruang. Berewat ding mainga. Nah, aja mak ganggu. Maka kiro aja ni lolong ke temaja. Kemudian hadirin yang kami muliakan, fa iza da'al abdu fala yata'ajjal al ijabata fa inna lillahi hikmatan fi ta'khiril ijabati. Lana alamuha. Yaitu bupa na rekomiloloki. Aja mo tama pari-pari melona tarima parilota pung Allah Ta'ala. Namage bupa na kwaro. Nasaba itu gagatilo belum tentu si cocok ki. Belum tentu. Melo ki sogi. Aja mo tak kena mage daw sogi. Aja gama de ta cocok ki sogi ki. Angka tu kisah yang terkenal itu dia ngajak salah badi. Milo sogi raso pasogi. Sisan na sogi. Dia nggak apa namu masam panjangnya dia itu. Ya waktu nak kasiasi rajul masum panjang. Sisan nasogi namu maka cuma dia itu nanalau. Iya waktu nama peri. Ya kong kadui na reke tace de masum bangi. No sisan nasogi liwa ni seke na. Magi nama seke maka na. Iku galak pagamingin lau ini dia tu sugi bawang sila nak makare so apangka. Jadi makanya bupa kalau kita berdoa itu aja mau tambah peri-peri melo tarima po Allah Ta'ala. Iya ko perlu ipapili pong Allah Ta'ala. Kada ipo ko makanja ipale makoy tapakoka Ya pale ko makoy tapakoy pale ko majay ada na. Itu yang bagus. Pada kong kato malasalada to. Malada la sata ta kada ipo tapamati na. Tapi makaraki ipuang iya kasi ko makanja mo pi ko tuo ka, tapatuo ka. Tapi ko makanja ko mati ka tala di pale nyawaku. Ay ta kada ba tapamati na puang. Itu memang kemakanya ada doanya itu.
doanya. Ipak bicarogi mi bare tapahang itu. Napa ni parilo doang itu? Namo mak bicarogi jadi itu. Benar bicara aja jadi itu. Nah, agapi. Kemudian semasu wa yustahabu tikraru duai salasan. Kemudian makanya ko tu milodotu ipakuli-kuling be katalu ko parlu landa ki. Pakuling ni. Be katalu. Pokoknya pakuling ko parlu landa supaya buat ingin perhatikan lada pengelatala kai parlu landa Nah, hadirin yang kami muliakan. Jadi termasuk perlu perhatikan tu milodoki. Perhatikan nyero waktu-waktu pak angkat tu waktu kami namakan jatuh milo doang. Pada padanna kulor ramalangi, pada padanna sojumai, pada padanna sepertiga terakhir bulan Ramadan, apa namanya? Sepertiga akhir malam di tati dua letu subuh dilodongi ukur. Termasuk lupa natari pola tala penlodota. Pada padanna kubusi wi milodoki. Bosi wi maparri tawe masusay tawe milodoki na tarima pola tala perlodota malasaki ilodoki na tarima pola tala perlodota. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, ya rubupa sarak-sarak na milodot tawe. Namo sebenarnya di burai aleta jadi itu aku orangnya bupa apa burala deh itu aga nasang ni kesana Allah Ta'ala Qur'annya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Aku rangi pak buran apa turu Allah Ta'ala maka tu parupa masih. Aga na burai aku rangi maka dia guruta ni gesanna ati sakar dalam bukunya Al-Fatawa min ahsanil kalam fil fatawa. Itu bu pak ni gesanna kurangi na burai akalan na tahu kong kato masalah kala sure baca kurangi. Na burai atin na te kong kato masalah ati tuli masumpale papina ila suri mangaji. Naburai watak kali na tahu insyaallah. Naburai watak kali na tahu. Kutu malasa. Jadi baca di Quran. Kemudian ya ko malasa ki itu makanya ko malasa sitongan na tetu. Makanya ko malasa ki ibu pak sitongan na. Magay nama seki po Allah Taala. Makanya nabi tanigi-nigi to malasa melo ya dampangan dosana itu. Melo ya masepul dari Allah Taala. Nigi-nigi to malasa, melo ipatama suruga. Itu. Makanya tu Nabi Ayub, waktu na malasa kata sa Nabi Ayub ceritana to, ulah kemana ngalelena. Denang kana padisingi ka puang, tapi aga na pau anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Puang makoko kasi pemalasa ka idi masaru makamase, idi masaru macarinna. Denang kana makana padisingi ka, apa misang makana kutu malasa na masegi puangnya. Tapi aku tu malasa bupa wa dimoki kepala makbura atau aja na tu makbura. Ada 3 pendapat itu. Dari golongan Syafi'iyah makanya nasa ko makbura ki. Apa makanya Nabi tali kulli da'in dawaun. Sini nalasang kamano pak burana. Kecuali amatengi si bawa matoi digaga pak burana. Jadi dipikiri ka kana gayanda baraji tu mati. Patata ki mati. Yang masalah matoi tata ki matoi namo pura ki operasi plastik. Apa umuruta selalu berjalan. Nah, jadi makanya tu bupa angka Pak Burala. Coba gare, Bapak mula bismillah, auzubillahi latukul auzu birabbinas Pak Bura malang itu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bura itu. Aga nasa Nabi ta bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Pak Burala dero. Nigi tok baca ketandu ko subuh. Insyaallah pas salama ki Allah Taala latu arewing. Nigi tok baca ya ko arewengi lepas salama ki latu subuh. Allah Ta'ala. Ya ko pure tabaca ro parilo doang ero nang kagaga kanna ki pasti ang kagaga no fiulu Allah Ta'ala makanja ina itu. Pada ya Bu Pak. Sama-sama enggak usah di. Bologa enggak usah di. Angka hikmana. Nasuruh ka Allah Ta'ala istirahat barajo lole macarama. Iya, mimi ka istirahat jolo. Angka mo ga taw loli kilo macarama subuh. Uko bilawa. Naliba bilana pinra talla bilawa. Ay ka deule malasa ka. Mag coba madisi ngalaw na. Dan tetap tidur saratullah. Nah, jadi itu ada hikmahnya. Dan itu Bu Pak. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Luar biasa itu. Nah, pura ki kapal lu cari tango kone to de Pak. Itu gurta Haji Abdullah Giling ni. Ya gurta Abdullah Giling ko kabalangan. Ya ko subuh pura pengajian na Pak Guru ki baca-baca. Jajan kanan kayak upawangi.
Maka na puang aga le baca-baca ro bare salama ki. Na kadang kalingai. Maka ai makun rota ku ya. Wadi ngaga to kirang. Kaka diga ko polo peku. Jadi nuli kalau bolana. Jadi lo ka bolana. No kiraka. Maka dai baca ya. Baca katalu ya ko subui. Baca tu rasa korewenge atau pura sara atau pura mangaridi. Yero ya bupa ka guru tamaleki to. Guru tamaleki ya to li baca. Baca. Setelah saya di Kairo di Mesir sekolah, uruntu ternyata hadis saya pale. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati wasallu lalim. Tambah yakin nak. Maka Nabi tani gini baca salama ki. Ya baca. Yero bupa kan 9 saga jaro. Tahun 2008 saya datang dari Kairo. Bulan 2 kapal. Di kira-kira sulak kapal boleh ku Kairo. Yero bali bolaku bupa mega malasa bali bolaku. Na punanga kate koro kate na masigi ko makana ustaz. Ang kanasang koro Jawa macam abura he. Ang kasi di macam mangasang katona sa macam japi-japi. Maga nasa ko yoli buraiki. Maka kaba uli ni. Jadi ter bupa si pulung keto bolaku. Desa kana pitu katome le burai. Na burai mana tahu jagone ro Jawa bupa. Ya ko magi lada na lasana te ko nei so indo limata makoto ko he. Ya ko malak de la sata mi kadara mana na micuang. Mi kadara na micuang. Kare malak de la samu ite mi kadara masue. Na pakuman na tahu si sanna ya melo na burai, dia na melo burai ka. Tiai. Maka saya tidak mau bati kamu. Tidak mau gak ketanya bati kamu. Maka kenapa mas? Maka begini. Ada katanya kau anu itu katanya numu bahaya nasa kalau buraiku. Nalisui karena sempat disengaku, ya kode musingkan nggak untuk buraiku. Nah pulang nggak langsung ya Jawa ya. Nah bu nalisui karena sempat disengaku kok, kode makan bawa kesana buraika. Yang karena sepakai muiku bahaya. Maka kah digaga pakai pia mas, digaga. Maka dia angka, maka kah digaga, jadi pangiwanga sih mas itu. Maka dia lagi angka, maka kah digaga. Jadi makanya kajo lo masuk pikir gare. Jadi lu pernah ke kau begini mas. Ada memang baca-bacaku itu. Ada memang saya amalkan subuh dengan sore itu selalu saya amalkan. Tapi maka dia masih iya nanti unasang baca-bacaan bahaya. Itu nasa baca-bacaan. Nah pun mana te koro? Ya ro to malas ekor kadai ya mak guru kunasang kui. Mata rela do palis tangan nih. Kadai ini semakan ustaz ngapa mak bujule ngam pendek mak. Apa bola kutopo wonroi? Ah, upunange maka kamas tanai amatan ripat di sangat kumas. Iya tu parilodong yang baca Nabi Tamim paui. Iku matapaki nama siki pengala ta'ala. Nah, oleh karena itu bupa makwiro di tabaca. Kesimpulannya bupa banyak doa-doa itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Angka parilodong sidi. Ya kong kata malasa tabacangi Rasulullah al-azim rabbal arsyil azim ayasfiaka. Makanya Nabi tanigi tahu ko malas ini bacangnya ro, insyaallah madisingi. Ya kota netur lasat tanah sabari tamati, insyaallah madisiki. Luar biasa ro pada lolongi. Mengelak dan dibutin Nabita. Syariat nggak tahu lo baca tapi kalau bacangnya baik. Ini pun lo baca mati malam nih. Beterlah lo baca ro, gangkana makana matuku, ya ko malasan amat tumbuh aja lalu membacanya air. Asallallahu al-azim rabbal arsyil azim ayasfiaka. Nah, itu doanya. Ya, jadi hadirin yang kami muliakan inilah saya kira sama Bang tahu Dia tuh kakak tanya jawab Ustaz dah. Enggak tanya jawab aja nah. Jadi kami lakukan dia tuh kakak. Saya kira dengan harapan Bapak sekarang ini kesimpulannya pengajiata pada tapa megai parilodota. Milodoki itu dilodoki insyaallah pada Ewan lupa bicara dengan dia. Tapi malampi si cerita sebenarnya kalau bahas tas itu mereka agak. Milolong secara berjamaah itu kan ada orang kupur masuk pajak tahu dia namanya lo berjamaah di. Dengan alasan katanya bid'ah. Dia nang kalau pigo na bid'ah. Nah, ya kui di pakewe itu bukan bid'ah. Nah, sama angka perintah pola ta'ala. Udah uni astajib lakum illoloko tarimai. Iko madi. Sifat 2 ko sifat 3 ko sidi masigi imangin miloloang. Napa mamungi makami dia nama rigaga pangka parentah. Itu keterangannya Dr. Ali Jum'ah dalam bukunya Al-Mutasadidun. Angka to makana pe kunna sekolah ini lau imange letu dia perluang.
Ya makanya di iman kutu milodot tu doa umum tak baca. Kena ada pemana do sana puang sama seki puang. Puang tak pada sini pak kampung makwero pertama ki suruga. Ada kena puang melu ka mak bini pak bini ka puang. Jadi makmum yang kemana bini namanya ke satu pak poligami makmum ke maku itu. Nah itu. Mak baca doang hari ke-40, hari ke-7, hari ke-7, hari ke-100, kan banyak yang menggugat. Nah, tolong diingat baik-baik Bu Pak. Hari ke-7 ke 40 itu bukan bid'ah, karena milo doang kita tahu. Sepakat para ulama, siapapun yang mendoakan orang itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Magi pelenang kanandre, mei pandre itu kupura milo doang. Lo bawa lagi te bolata, le pandre palagi ko nilo doang kita. Dia itu makana mesi pakai rio-rio, sinangi itu sinangi maga sana sinangi tumagir sapi deh, tapi melo ki milo doang. Nah, kemudian selanjutnya tuh ya kau baca doki. Dia tu na perlu mengalak na bakina. Angka kare kau kampung micai boleh kau ya kau baca doang kita 10 pitu baki si di bola. Wah dia tu na perlu lah na mega bakina. Ndak perlu ji. Nasa ba makui itu kutu baca doang. Tanya tu mati mi pandre. Ini perlu tanda tu mati mi pandre, Pak baca doang mi pandre. Nah pasalahan itu kau baca doang itu agi-agi na puji nandre tu mati ya turun na baca doang. Salah ki agi-agi na puji nandre Pak baca doang itu ta pandre Pak baca doang paling mi pandre. Itu na perlu 10 pitu baki. Maka na warialana ko si baki, warialana ko warialana tidak perlu itu. Namo si baki mi. Agapi miloloki nama dupa-dupa tahu yo. Miloloki nama dupa-dupa tahu ada yang mengharamkan bidah. Dek sana berigaga ko dupa-dupa tahu Yang penting dupa-dupa makanja karena itu dupa-dupa pengharum ruangan. Di pengharum ruangan. Ya mi kutu makan ulilase ai. Pajibawa ni makoron. Cari pay mo orang Ya, kami takutan. Agak le bacanya ko to manguriwa matampu dia nabi mana. Gampang baca-bacanya. Yang pertama bacanya ayatul kursi. Yang kedua bacanya surah Al-A'raf ayat 59 ayat 54. Maka dai inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa ilal arsy juga si laila wan nahar. Si di ayat. Nah tepat baca qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq siba qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah. Magampang mi mana itu bineta Pak. Iya, yur ta bacanya. Yang pertama ayatul kursi surah Al-A'raf inna rabbakumullahu desa ayat 54 atau 59 matul kita kowe. Kemudian qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq siba qul a'udzu birabbin nas. Ta coba ya. Apa bu panakku yang mengampamana di mana bineku? Iya. Yang ketiga itu wasami operasi bineku. Mereka ke rumah sakit pari-pari atau pari-pari bineku itu katisang. Nah, irwat piro kan kato pale UGD na khusus to mimana. Aku pari-pari. Angka kapas 10 tahun mak jijir melo mimana. Nah, parese bidang bineku desa kada nur bidang samsia ga jasaner doktor ahli kandungan ko pare-pare. Na pare se bene ko doktoroe. Maka dia ko nasa benemu tapi 10 si di matu na mimana. Apa pun masam penyasubu itu patame, apa di watan. Ternyata dia pernah tatiarua melu ni mimana beneku. Ni mimana. Jadi malah salah nda beneku dokter. Lo ka pulangin doktoroe. Maka ada dokter mau melahirkan istriku kapan? Mau sekali mereka tidak katanya nomor si dinasang dia na gura-gura binemu pala ter engkau teh nasa gura-gura malang mapat di mana ko binemu dia nasa kana gura depa kemudian yang kedua kata teh 10 si dinasa pun aku matu di mana kata kakak melo ni jolo mitai isan na lo doktor pares ya Allah melo tongan di mana tapa makomo na ya lo bacaan ni to ni ro aku kasih na peno bacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda. Apa qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Apa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ipu ta palomolomi beneku di mana ta palomolomi. Makumulu bacana ta pamasuna nae. Manca jire makor yer ta bacanya ya. Apa makutana teh masalah matampu nange. Ya saya kira itu. Ya, itulah saya kira pengajian kita. Itulah gagap di. Ya pada loki meto pada milodon mudah-mudahan pada lepas salama ki Allah taala nalike di sini ponge awadi ki pada salama alino salama ki akhirat insyaallah taala amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.